Hej, gajbotronci, gde ste? Pozdrav od Aleks i mene, evo nas na autoputu, to jest još uvek pokušavamo da izađemo iz Beograda. Ček, pogodite gde idemo? Aleks, gde idemo? Ja, prvo idemo u Sarajevo, tamo ćemo da prenoćemo, a onda idemo na Hvar. Na Hvar. Na Hvarnu. Plan je takav okvirno, eto. I kao što rekao, sad bi trebali otprilike negde da prođemo ovde pored aerodroma, koji je tamo sa naše leve strane, vidi se, da. Znaš što sam se setio? Šta? Pa nećemo daleko dogurati bez goriva. Jel da? Tako da, staćemo na prvoj pumpi, da sunemo gorivo, ali nećemo do čepa, zašto? Zato što je u Bosni gorivo jeftinije, drum rolls, celih 40 i nešto dinara, bukvalno 40 i nešto dinara po litri je jeftinije gorivo u Bosni na bilo kojoj pumpi, tako da ćemo tamo da tankamo, ali za početak ići ćemo ka Šapcu, pa tamo ono isključenje kod Rume, tu ćemo da se isključimo i onda šibamo dole za Loznicu, Mali Zvornik, tako je, Mali Zvornik je inače granični prelaz i tamo ćemo preći u Bosnu. Upravo smo prošli aerodrom Nikola Tesla. Jeste znali da to nije prvi aerodrom ovde u BG-u? Da je zapravo bio jedan stari aerodrom tamo gde je sada Banjica, tamo je bio neki aerodrom. I leteli su tada sa tog aerodroma avioni, ovo je zanimljivo, skroz fora, zato što mi idemo sad kao do Sarajeva, pa preko Mostara i dalje, a tom istom trasom Beograd, Sarajevo, Mostar su 914. još ako se ne varam leteli prvi naši avioni naše avijacije, doduše to su bili avioni koji su prenosili poštu i oni su još tada u to vreme ovom istom trasom koju mi vozimo leteli, eto, bukvalno, jesi znala za taj podatak, 914? Ne, ma gde znam, bre. A znaš kad je izgrađen aerodrom? Surčin? Ja mislim da je gradnja krenula negde 58. godine i trajala je pune 4 godine, da bi tamo negde 62. lično predsednik i maršal Josip Broz Tito otvorio aerodrom, koji je tada u tom trenutku imao bukvalno najsavremeniju elektroniku i opremu, navigacionu i sve živo, kao što su imali drugi, najžešći aerodromi na svetu, američki i ostali svi. Bukvalno tad smo bili top sa opremom na aerodromu, koji je sad nedavno promenio ime i nosi naziv našeg najvećeg naučnika Nikole Tesle, ali ga i svi dalje iz navike zovu Surčin. Malo po malo i evo nas u prestonici Bosne i Hercegovine, Sarajevo. Grad je smešten u srcu Bosne. Ovo je dom sevdaha, sredina jedinstvenog mentaliteta, mesto gde se iznova susreću različite vere i različiti pogledi na svet. Ovo je prostor koji iznova obnavlja svoju dušu i koji opstaje kroz vekove, šireći ruke prema svim gostima koje put ovde nanese. Na reki Miljacki, na kojoj grad leži, nalazi se i most Latinska ćuprija, koji datira iz vremena Otomanskog carstva. Prvi zapisi o ovom mostu datiraju još iz 1541. godine.
Most nazivaju još i Principov most, po revolucionaru Gavrilu Principu, koji je na severnoj strani ovog mosta ubio austrijskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. što je bio jedan od okidača za početak Prvog svetskog rata. Da nije bilo njega, ko zna da li bi igrali Battlefield 1. U Sarajevu su i predstavnici sve 4 religije koje su ovde prisutne: Katolička crkva Svetog Ante, zatim Velika Begova džamija na čaršiji, zatim Stara pravoslavna i saborna crkva i konačno Aškenajska sinagoga. Kada dođete u Sarajevo, naravno da ćete posetiti i Baš čaršiju. Baš čaršija je stari sarajevski bazar i ujedno i istorijski i kulturni centar grada. Izgrađena je u 15. veku od strane Isa Bega, koji je osnovao ovaj grad. Naziv Baš čaršija potiče od turske reči glavni i pijaca. Nakon ogromnog požara koji je zahvatio ovo mesto u 19. veku, Baš čaršija je prepolovljena, tako da je danas duplo manja nego što je bila. Bilo bi zaista tragično da dođemo u Sarajevo, a da ne odemo na čuvene sarajevske ćevape. A kada je to u pitanju, svi će vam reći jedno: Ferhatović. Posle dobrih ćevapa, red je da se udari i po nečem slatkom. Tu treba ići u slatko ćoše. Baklave, urmašice, kadajif, tufahije, tulumbe, reform torte, alve, crne i bele, rahat lokumi u bezbroj kombinacija. Pa i sad ti ne budi debeo. Tamo vamo, levo, desno, malo po malo i umor nas je konačno savladao. Idemo nazad u naš smeštaj, da prespavamo, da se okrepimo, kako bi ujutru nastavili put ka belom Jadranu. Vas pozdravljamo, a ovu priču nastavljamo u sledećem vlogu. Ćao!